ato Ghana de shima mamuni na ha mama kwaba eba Ahenkan 93.3 FM so braso ensema odresi o mamuni masi adwa na wiei fitanopa no nsiampa mu abesi nne ena mede baba sum se wi aprem to bra kan kase eja ene oba no nkronkron kase bo emu odawu awurade mepacho ene eye openima opepon bo so me ne da eto edikan ewa fimpinu ne aduonu mienu 2022 yasim tikase boyi emu odawu ensema odrobeti ewo mbi ni se eye maburu bo aboafo panyin de ma endi samonye kunu watwa nwom pa trese pa zo beto obama aboa de nka sabi impreduasa obeto amachiniye ode tia NPP amonye kunu sanso ene ebeko finfin mantem abamu obi a owura bi onya finhia duasa nwotwe ode ntontom na TB am asesena achete ne mene ade asan ni dem a ono angaza to nanom osedo na emu owrempa yebetie ne asa akofa ya man boni na wachirem ye ade amaye akwatiam na hyebudani adani pooling agent voice papa say afi binu ne aduonu enye one man ka isie akrotifie ehwede ekoso nyame adom wo munti watumi akopiem e Ghana mra hyebudefie ensam noyi ene abofro bi na awie masi adwa ede baba sum se wi aprem to bra kan kase na enyuma ko bi adarma ena ebo asum asene e wosika famu sade da meka na media aseda wampam aseda soko de dew akona to so babu na wasi odadwum ene Asante atema menti adwum ko digya na okuta ne basket e woni nsabe nkum handkerchief kuta ne fita odi atwina ni antiton kwa digya e wo sa adwon mu ema K Asenso Limited or some asene and afi Ahenkan sounds wamso ediska some asene na wie adishimama yenko Facebook live and YouTube na ni diem no boom but modern search Ahenkan 93.3 FM never comment to like page no subscribe na di go bia Ahenkan dia ma ansa na mafiri o join him live on YouTube dia koso nada edam yopo ewo YouTube page enya sem ke tuani da kama pa ana afi won so a ekuta Yesu moja metre yam ene WhatsApp no mo so montase mo message emfa 0594 841044 0594 841044 Ahenkan edi amount awie medin edi kwaku enin kusi buadum kasem di be ne de ni hwam eni modin te Sacramento anti radio station and information centers babu radio sabuno mantemu pue mantemu and Asante mantemu efan live Ahenkan 93.3 FM akan kasebo yo bomua ya jibe bia anuti kasebo mubati anka ewo end time information center achim Asante man kwasiapia online radio ewo Asante mantemu Kumasi Aluma Suta information center ewo jiwani kwanta God's first information center achim betnase Alternative information center o yawsewro Kanyame information center ewo achim achikrum Cooperative information center ewo achekrum dia yesu tumi ye information center ewo achim dwaha awurade na ye information center achim apreku gode why boafu Kojokumi eye David Ba information center Dimpa information center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom Osono information center ewa achim esam Abnasemai information center wachim abnase Nyame ne hene information center wachim ofosukrom ena nyame asam information center wo achim krobase eye nida so ne awurade Prince of Peace ewa strasi Somwa heba information center so asom se twitwe ewo achim dan intiamwa junction Peace information center wo kokobe eno sewa information center ewa achim anyina se ko sam information center wachim achiase keka no krobo eye adom information center Peace Infobiz Watercracy Tokuya Ebutu achim odumase Adwempa information center ojinanko Jama North Chidom information center ewo achim adubiase Bono mantemu abapa information center Goka Sumnyame information center eye chirimenken Nyankuma ase eye nanapia information center Da Kingdom Come a police level Asioko Jama no bono mantemu eye tuapa information center Dia Yesu tumi ya information center wonu na aka ho bi afi Costa Barbering Shop so efa kase live ewo awiei eno ewo achim manso edi ntomi information center wachim kokobin aka KKB Nadom information center ewo achim mofram no krakra no mempasem information center so ewo achim asin wonu nada ebiem seku ha efa kase yi awiei anishima mansam no kiremu enie me hya sesei
Emna shebe joni di mamanfo wo akwatia abeton peso meche da nchembo district ewo poemantimu onminyafo Henry Buachi Yadom aka Okoyo aka Siuru akra adani pulling agent atepa omafo beka ya wafimpinu ne adwenumu ana Ghana for one manya finshadu wotwa asabi womu se aboada womu se aboa womu se kwasiada womu se kwasiada ha woma sebsebo mpreduasa woma dwumudo se fine na eye adwuma a wonya buru finshadu wotwe ye na yeto santene ekoto aba edi ya mamu mpanimfo na hyebje fefo ene omman mpani angaso bedi yanim yakoto saba no na abato no mu no ewo se ebia bia sente bia no womu panipo begina na wahwe entotoye so na wabo abato no ban eno ana akọ party no ye frɛ wonum se pooling agent na abato eba na wiye no ana mra hyebjani onum nyafo Henry Buachi Yadom aka Okoyo aka Siuru eye na adwen se de mamu na si abo adwuma bo na abato no ban ama ne watumi akokopim Ghana mra hyebjefie ama oyo manfo wakwatia embeso aso akoma so ade ama wonum no ewo so de na se koma wonum pa esanse abato bia so bedi nkunuma na efri police station wonum eno nti oso yeso nkobe hia mamu an na watumi ada wonum ase pa esanse wakodo obi ase na nso na mpempi dodo na ewo sukumu ebi esua de bi ayehye pa wonum ye adwuma eno nti ekoban za bepe esi afimpinu ne adwunu ba ko a opanima abusumi mu ye de ba na wiye ana ema omanfo kwanse wo mumna finti won ba no ana ofa sa akonya wesu asa aponji pekek ana ode fa sa akonya wesu ana ode da pulling agent fo yase enam so ema to party to safre wonum na woni fie wakwatia ema wonum na ka oma no ekire odo ene nkabom na olumnyamfo Henry Buachi Yadom ene semtwofo kasa no ana o say the pulling agent fo no ye wa afimpinu ne adwunu abato no mu no won ma yade papa na so na ni na obo won ma baso pa e wo de won ma ye no nensimo de tudwa no adishimamba ebini ne di kan say afia no ahia wo Christmas festivity mu na yeto abawie no 1 year ni yeso as a member of parliament break on holidays nyame adma be call January 18th na menya akonya my thank you to ada sabi during and after the election no more boy across the constituency by your party agents pooling agents more pooling centers to aba no na mentimi no mu nhia esanse na ebi school for no more school any ade enti me yesem no be hia bia na yentimi ano no mmo enti holidays mu na school for no na abafie na me ye ne se ne meto nsa afro mu nyina na me da asida PCA kese ede amomo if say yes elections are won at the polling stations so when you good polling agent ankwatena police station ho no ma ye collect results na ho na tembe na problem wo enti metimi ada oman no ne amafo na so constituency ne ma metimi mfa omasida endi eno enti na me organize this program say me da sida kese eni kambia ede ma omo say ade omo ye no mani so pa mani aso omo na na mejira hanum asempi no omo moa eka ho bi enti na me da sida na ede ma omo enti na me organize get together ede ma omo na onumnyafo Henry Buachi Yadom a emabru esane mra ne fa ne zero na so bobo pa na tactics ye adwuma ye ma memo penifo ne papa no penifo so sane man fa ne Okoyo okun ana osia oyo wom so ebo ne mra ne san no papa etu ane nsam so se o shenkani bia so kotra ne hyemu a na watena se no watrentre ne nam na wahye ne shoe na wapane seed belt no de abia ne mu afi no ahwehwehwe ne ma odro bia ansana wachimniki afrase se obeyusu afidie no eno ti sa afi no wonma to no so aba na afi no aba bet na office a ototo ne nneema sese nyame adom waba afi ba kuni waye kakra na afi no abo no ankasa ntomanfo ewa kwatia ne peso aso ohye wonmo bo se ne bo hye ye no wanyemu bi kura ne nenye ohamu nchichemu aduoso ne akire obehwe na wadini na so dia mamfo won peso no so sede bia won bekoso ato abama no na won abo akonya no ban afebo and American say ombe home be different essence afana masha say me first timer enti afana metoto niema me ntibaka say menya even settle for fully but me sua if you are penifo ewa anim no eho enti be sa esuade no ene sa ahobrase a woka ho asem no abedi omachi akwese 2024 ne bedu na ma make sure say my seat no will be protected met secure seat no na ma santi we second term ewa adwumaden amobaye ade aboa any corporation ewa ye ne omontem no me say de sa
no so ebeba de na me ama kwan a nya metumi na momu no me dwumadi a meye no so bedi adanse ama se omanfo no ebeto ame so efe se ma sha se fi baabi na se 4 years no na ne ma during campaign time de ma no keka na mentimi anye ni nyina akwa na mu 70% de ene ne ka ho de bia na betimi aye based on that no betimi agina so asan pia me de me akọ second term no betimi abeto amadwuma pa me sha se so na no krokro no nyamfo Henry Buachi Yadom ade tu dwade adesede to amanfo ni nanim titu ni won ma ede afidie tetafo ene ahyen awdro ene afidie bia engine dam di dwuma no ose won mo pa se won mo nhwe na se ya ba bedi avewofro ene emoni gie emawrisie ni mawriasia ene mekwa meba mrika tenteni nano already adeseye to won manim se won mo ntu amobo se de bia kwansha do bebrebe nam so mani pa hwere won mo nkwa no won mo ntibi awakwatia abeto mpeso aso na me ne de aseda kase de man se awe so abedu samre mu Christmas no ene ekoda chi unim ne wayanim na meka ne se Yakopon ahweyi ana obia hwe ne ho so yie ahweyi ade kase pa de to so mienu ye wani je ene ade nte omo ekuta ka ne motorbike ade ni nyina na obia so hwe ne so yie me pese na ebewie program na se new year no beti se me nkrofo no bi casualty bi ato obi ana obi da yare sabia da bi na me empengu nti ene ne afutu a bede ma ya youth no especially mo use motorbike ne cars no ene je oje wani bro so bebre a na sabia emfa ade papa mfie adishma mo penyina motini ni ayamna shebedwani de mo manfo wo akwatia abeto ampeso aso ampenifuo sanemra ne fenu okoyo ememo yinso ehu na no ma wono 0-0 no so aye too sure e de ma wono odemnyafo Henry Buachi Yadom na wotene no metua awia pemtobre akankase no so na me kwasei me da so wo endi samanyoko na kachi National Organizer Demand National Democratic Congress endi samanyoko no ayo owura Joshua Hamidu Akamba odi atuja kire se akwati abetombe so kanibi na akunwa no kuta won mo pa ya na owura baba jama ana na ati adwai so a obedi afeba yi mfinhya makoma konan pe no odi gini di papa pa ne madwuma boye na ebane sen na afia akunwa firi won mo nsa ekodi NBB vonsem afi nyame adom asamba bedi NS vonsa na papa ekire se de NS vosi bu adwuma akwati ane ne peso aso nti ene se de wo mo sanya mo mugidie ato abanama NS nya si on ne yemra hyebdwani no ose won mo pa se odi tu won mu dwa se enche ana se de briko nanim no wo mo betina kunya no so atena wo ayi akwati ampe peso aso won mo enti odi tu won manim sa na owura Joshua Kamba esa to ane nsem so se odi adse to party nim panimfo ni nanim a won mo akwatia empeso no so se wo mo nkoso ambadwuma ana ekwan a wo mo fa so di nkunim e wa fimpinu ne adunu abato nim no won mo nkuta musa na wo mo nya ne sa na beboa papa ama kunya won mo atena se ache na odi nsem woni na tudwa wa abra wo mo ni polling agent any party nim panimfo bi kodi nhyamu e wa akwatia Another do say aha a stronghold me bwana. Che akotia, let me tell you something. Enyamude. Sa city a mo wini. You are not sure of it until 2024. Choboy. Mrs. Sa city, you are not sure of it until then 2024. Baba Jamal, or how many times? Choboy. Mama say ye ko bebre. But I know that sa trick now some constituency executive say yeah. Eba ya no on be kitamu ama ya den afi bebre choboy sa trick na mo ya mo branch executive here adwuma ma constituency for no timi nya sa to mi win here no sa to mi no so ba mo hobby ma mo be ya sa adwuma no biom ama den branches na constituency na ya adwuma boa na ma win me boa na se sa mo bo nsama mo ho na owura Joshua Hamidu Akamba ewie na to ane nsam so se de NPP amanyoko yi a omampani na nado dan kwakufo dodo won ma no ebetina adwaso a brunfinhia nan envinhia numa won mugusu pem kono ose amammo no enkoye na maga na ehye pa enu ti se aba beto abani ebewura bronyan mu azie ndi bronyampo onte hwe obewura ba bi kura se sabi samampom na se entotua ne amammo no nkoye ntama kroma ahye eno owura James se petrol buo kwa na ekosoro ensuo ye ton bako 30 pesos metre 3000 ebi nso 4000 de ne boden no eno no entina samamo nko ye namso ma owura yi etwa nwom ema NPP amon ko se
pa se CPP akukọ ana afi Osono ene afi Chinie anu ne NDC si wono no onkoto na ba ema sebseb impreduasa aboa a ono no ye Osono a ogina ma NPP amanyokun ne mmom enkobeto amakube ene akukọ ene won ma ka ho Emra metiasi metu maba amabwa chobai Emra metu maba muntie fise kube yedia akoko ye nam Osnon so ya pa Chabai Afisa Kube Akoko Osnon so ya Chabai Afisa Kube Asonso Meto Medase Awie adishma mo panyina moti se watwa nwom edama New Patriotic Party NPP amanyoko a one man chance de eye Osono kokroko no eye National Organizer Demand National Democratic Congress NDC amanyoko no Owura Joshua Hamidu Akamba ena wote ne no a ya ochemu se pa se Osono si won mo de enkobeto na ba makube ana obeto na ba amachinie esan so Osono esebsebe mpreduasa ukom a oya abo ntonto na ba ma no enti Owura Joshua Hamidu Akamba nanyum otwama NPP amonyoku no eno no adeshima ma metua awia premtobre akan kase no so na chewadwen 0594 841044 0594 841044 text message and a WhatsApp making kind ediamon so for penny edema Rehoboth Worship Center wo achim swadru wo poemantimu Reverend Samuel Buadu Apieja ade futusem atogana fo ni nanim se da nyame ayen kakra ma ade abawura afempinu ne adonum no ye na yen kure bodua mu saa ne tintim te se de sabi ye twa ateche na yen hye sapom nsuo ne yen ye ne te se sabi abo aprekesema ne ye me ne ndon te se sabi abo owo ne yen tutu enoma ye pa e wa afempinu ne adonum mu osofu chirema se de asia fu from no obi ansesa no suban endu ya ba mu a na emai osesa won mo so te se sabi obi owo aburo no nya nkokọ a bomodin agai na oya ba mu anso na sabi watamu bibia to kon na ade nenam de obemu bia podjo sabi mpreduasa se de ne obi kan ye agari otumi akwa petition ade ba banum ga abawi gare no ozisa no mani na ye ntete so ye kasem mu ye nantiemu ye didiemu ne ntete na so se de be beboa ama ye bambonsem atumi agyan na so pa na aboa so amafe no akoye osofo kasa na ochiremu se weni na ya ntutue bia won matena se bompa ye hu ente beboa pa ode nsem weni na tudwa wa abra yaman boni amasafo a aka atwe ene ne dinhyemu endada e wo 31st night dumadi ase mede be mamma bunu no wa fefufuru rade adomo a wa ma ya hyase fufuru niema bibiri wo ho a esese etimi daadi wo ya brabo bible ma yeti ase e wo Mark chapter 2 verse 22 osi yemfa ensa fufuru engu nsaboto dadem enye se bepa nti ewrade ama wa fufuru nkoan de ese hu se niema nyina esese ye fufuru nti nyedi kan nya adwen sakra fufuru se ne na odwen de ye wo niema no ma enye fufuru kasa anye fufuru unam fufuru mu uhwe mu kura na sakra ye wo ma esese wo ye den wo ye epunu bi wo wa obi to wa brabom last year esese sa apunu no utini ye den etum ase utini ye sa niema sakra ye e wo wa brabom a fufuru ye na ewrade de ama wo ebetini adie na eyi ye ama awie adishmama eni amuti ye ayasofu pani otia Rehoboth Worship Center no ewo achimsadu Reverend Samuel Buadu Apieja ninsam ni na futisam kakro de tudwa wa abra amasafo ya man boni aka atwe eni nkodi nhemu anada wa abra ye ja fimpinu eni aduonu baako ekwan kra eno no na eno achi na won ma egitum ekosum nyame koda nase ewa afimu ni na ndada wa asofu asoro wono no ebi nso ani Ahenkan news edi nkomo
Go ye pa. Yeah, sure pa. Last year, I befanesa. Be ko ye bianco and se bending. I don't yet a crowd, you know. Befanesa. Yeah, no see. I'm quite sure my NCS said 2022. A man, Last year wasn't easy, ups and downs. But God being faithful, and by thy grace, you have made it. This came the way you cry, you laugh a lot. But it has been His grace that we are in here now, 2022. We the smama ne Ghana phobia ekopie Achimsedro Rehoboth Worship Center. One more cosum da nyame asidi a fimpinu nya duenu ba kokwan kra. Wo mo twetwe ana wo mo nkoma twetwe akoso awo yamane boni amasafo atwe ne won mo ntam. Eno no. Onsu betumi de wadwen traba. Yes have from when na woman new happy year. Ana when na woman new year. When ana woman no. Test bra 0594 841044 0594 841044 yes moja for monfanfa SMS and afi mo amkuta WhatsApp onso eye WhatsApp line monfamna making kan edi amount na awie mibisa se ewiase ni na aboa bempa na ye towi aboa bempa na yewe ewiase ni na aboa bempa na yewe ne dodo pa wa betumi atest aba no a obetwa na meche wade metua mekase so abamu bia na owura bi onya finhia aduasan wotwe ade ntontom dan bi meche mosquito net acheche ne mne ahwe nyamianim deja se pa se 2021 akodie ono so beta no na onenako wa kunu ho ye yaya woni dem medimu nsem eba ansa na no ke asensole metade se menka ncho se se open your papa siesie wo dem wo office baby bia ye table nkunya bookshelves a ayike asenso limited ne nyoma e papa adishimamba ne nyoma e papa enu ntina 24/7 na ebo pan ezanse yenye pre nyoma papa ama ye tiefo ene won me won potem ya sinna endutobi na ebeboa papa na chi akwan ankasa e wo circle adabra kan kramantem okọ iranke ne kekwan so a eho no ma no butu ena ba kun so Kaneshi Flamingo Road me pacho bomodia Africa Asenso Limited e wo 0244 568014 0244 568014 ena 0243 127 668 0243 127 668 oniki Asenso nkasa na obejo so afi Ahenkan sounds na mese yaba ne yaba ye na ye program kakakra ewo so na ye speakers ye spinners e di bedi dwuma me patcho so obeye wedding oya politician obeye program obeye rally obeye campaign obeto obedin obeye ye program obeye bia birthday party program obeye bia obeye speakers spinners papa a emudawa ne bofofofo esanse ebe body aboa keke nti de hia so be me bi kakra bi yenso de boa wo me be di dwuma bi sa eno no me patcho open spinners a one Ahenkan sounds emedin sa wo so ye kira kwanya yira kwanya wachema aboabo ya ye de ye machines kama bi baba DJs ye be more dynamic DJ obe piapia nwum na gum wadre sama eti bomodia na oni emedin sa wo so ye be boa papa Ahenkan sounds me pacho se opeso ni akasa fra yen 0543 350 934 0543 350 934 and 0542 741651 0542 741651 yes spinners no ebonwuma what say yes enipa nwum na ebono enipa nwum na ebono ntini bomodia na oni endinsa oso ya beboa papa text message ni bra 0594 841044 0594 841044 ya bekenkan edi ama metoa mensem ne so na arewo sama beken sa okodwa pe newsroom ene se owura bi afa no John owuo kwanya finhia aduasan wotwe 38 years ewo breman asikuma finfi mantemu anoda chese omafo ya oboaboa ya ntutuya koja afimpinu ne aduonu ba kokwan no owura nso akohye ni dem ade ntontom dan bi mosquito net achechire na mene akunu ho ya reni beka se suicide titini beka se mekumu wa akunu ho
ɛwɔ no ankasa ne dem na abrɛ wo papa asɛm si yape ɛna yaman boni atefa nana maame nyakoa ɛne kromo no mo ɛne abusuanfo bi kasa na de ne nua bɛma ɛde tudwa eni yes abandra no buy e bag boni chi e wen mi say oye den obe ejuma bo ba no e bi sina sama ne kasa no ontumi onbue na no say o ni e be kasa oye bia oye ne say wa pa no de man nti ye kasa owu na obekọ ejuma na o si de bi onko ejuma ni de wa ansem bi sisi wo fie ne de ontumi ko ejuma na o chen say onye eduru kro be no meku no yes den na o kan why de wa o kan ye nti ase o be medu say den wo gina den na ha we su dan ti wo ha dan na kra ye ha dan poru ye kasa be ku ya ho nti den na we sa ti okono no ye wa pa say o ko fie ontumi ko ejuma ti ye ko ina ye ejuma ina ye dwene wo say wu ade oye den ti no we sa we you bag abu eji so be ejuma na oba ye na we sa no in fact ha ewie we aye John owu a wasan ne ho e wono ankasa ne dem ne nua bema eno achi ana ne se ya ode ne ba wiase ne papa nso ene ye kasai na andra obo be 4 o'clock yekukuru na misia no bizanzo okwe na so okwo hospital junction na me so okwe eden na so misi no na me ko me danja o me ko ti me danja na nya be 1 hour mpo na ofrem se mini ano asen no nam se no bi amene nam sisi na osen no me ho no na me aye me basa binti pendo ata me ye djuma mpo na sata na me fa ne mpo ye senka me pon aye eden abe fi djuma na mu ye ti ese me kwa na me ye bi na ma fa ansa de ne se me bi afade na me ye djuma kakra na ni mo me ye djuma na me te se wa fa se me nua no aye de wa sen na ne ba ke chebu ofa ne kweku mpo na me ni fi na waka se kweku aba emla ho wa be frɛ ne ye nua ba ko se me nua no wa sen ti sister so no ni me no ma na ofrɛ mo phone so na me ba ti me ba na me ko hwɛ dem ho no ye de oho obutu na ahama sen ne ko mosquito net nti na me hwɛ din na se o mba na o se ko police station na me ko police station nti me hu ade potia me nua no ko no ewi ade sima mani amuti yeyi aye nkomotwetwe koso Ahenkan FM ya na monsini wo efifi mantemu bremanya sikuma atefa na maame nyakoa entem ani John owo wanya finhia duasan wotwe a ono ankasa ede ntontom dan asan ne ho ewo ne dem a wato nananom ewo nsedo ya nkomotwetwe koso ewo ne papa ntem eno no na ye piapia mase yensa beka atefa na maame nyakoa ne na kodi nkomo na ya busane de ensem na akwakosi emu no makosie ana wo ma ye ne den ana police for ye hwehwemu se na akwakosie ye gutu piapia ma yensaka yaman boni atefa na maame nyakoa ye hyembo se ne bekasa na motie ensem no mankasa baabi a akwakoduru ansa na atefa na abeba no maame kenke o manfo adwe nkyere bi a aba beka mensa aba se chabo bocha chabo maame kenka bi mfema we say Ahenkan news crew no nyame hira mo pa mu badwuma na mo ka no korɛ adwuma mo bɔ no so ubie wano na akatum say yes to me wom na accurate so ya das papa o say nyame mbɔ ya ho ban emfiri atamfo ni na nsem na mbɔ ya ho ban emfiri amane hunu mu na nyankopɔn emfa adom ehumobro asomdwe eni na ndom Ahenkan adwuma fotutu aneme me das papa ye bo Samuel edifiri kokobin AKKB Aisha Chianse District ase ene bai me das papa ene wadwenkyere awiei mensaka atefa na maame nyakoa maame kwa maso na ya ne nkodi nkomo arewo semasi wo bremanya sikuma owura wanya mfinhia aduasan wo 38 years a ode mosquito net amankyere ne kon ti so wo sen osoro no obachire bi akunu ya suicide atefa na maame nyakoa ma ha empomba ko de yansu yanwo ye pa na asemi ne papa kirem se wo mutifia na John owuo ba fie ye busanze na den wa edi sales bibia ha me na wo dan waware na kura na tete wani nti osunya obeku hu ongasa za wakwakoku no hu abre papa asemi ne papa ene ne nua be ma kirim na se na akwakosi apostle ba mu no hu wo mu ye hwehwemu emu no makwakosi se na tesi a Assemblyman so ye na tutire no dio say yo kofie wano mo na me bedu wano me na kasa bebre assemblyman e tro say wakoya assemblyman die
on means now and share her high, said this I am also our mention, and after Bruno or that anono. And see, I said my apostle for us to stray. Emma a mono to see there or Our Lady of Grace Hospital. La apostle funds baby ever frame mono at the choir, no much you must say, Sanya choir no. The time can't sound your chance so I almost want to my cigarette. In 10 years, so I am to show my pack of him set. If you have better the answer, no matter the BB say and have branch and a mouse, community suicide and now say, or not a sudden mosquito net at the Trinity. You see how they are coming acquire BB or one mile, so you won't send a young to find and cast them. I bought before at the dinner, so almost fast from one and board, your name, Mamma Shah. Say, and so Papa Bessie, my banana, no more the other son, it's here for, and I say, or my mono, anymore. Ana my fan pai boni akugudo nta post for yachi na enhwehwemu dokodokodokodogo se bibi na pusu no mane koye sound sense no ankasa ana no kondo wo so wubi dantu wo akohwa na yentie de ba kosinti yentwen de post for no de baba tudwa de be frima ba bia no ani diem no buum ya na de asom yen na ya ma yatie fo nso atimu mo ya das papa panyame nhirawo adeshima ma wei yaman boni atefana na ma menya koa ana yane ni kodi nkomo no every breman asikuma John Owuo 38 years ono ankasa de mosquito net atechire ne kon akunu ho woni dem endo da na rewosemisi enam de awia premtobre akan kase ni na AC na ansa na mekokra no ma memfa omanfo adwen kire kakra na mepacho kai oyopemfo na wo ya bomode awo na Ahenkan bofo no meche onuama emu milo emu pampers emu wiper de eke ka on parazone de eke ka bebre ye de ma batan no ene akwada na waba nne no enkwada ebe wo mo ne nkwanti kai na hye no so ya man boni ene ye adwuma ani Madam Juliet ene nem timu wo ne afa de ne meche mo na adwenche abakakra ene se adwenche akra ban se wezi me dinde owura yele Anita Sintim na mema me hu kani owura Meshak Kwaku Sintim ene ne ba Eratos Ajay Sintim nyaze Sintim abusia oso mamu na Happy New Year odomo papa yes mami be romantic owura yiri Anita Sintim nyame nhira yo kunu za wanya ne so obekwa bonten wate tie ne za we say Ahenkan 93.3 FM moye nini na oh okay moye nini na si ncha kase nkoma na busuafo Cecilia Okran Mary Okran Peter Okran Gata Okran ene won meka ka ho ya das papa ene wadwenkyere na meka asem de meka senesi na so menkoye die akurase waka onwe awrosema baba PSC a ne se achima benasi owura bi nso afra no ntumo ne tintimu ya wahwe ne nkwa sisi ai wa achima benasi ti yegusu piapia ma yansa ka de koba ya papa eto nanano mo nse do no de besum ya tiefo ipa cho me anya hweye mo me anya hweye yegusu piapia ma no yansa kana ye hye mo bese ye be motim wesi bra kwaku anin kusibu adum aka miao chale enama wiase nyina nipa wene kosua anti kwasena mbusa no yasi mesi wiase na nambe na yerepa ana unisi say enama wiase na yerepa ayekosua ye das papa ene o comment adby we say me dinde nana kunadu na me wo achimdan estate o say Ahenkan news papa well done kwaku anin kusibu adum me das papa nana kunadu nyame nhirawo na we say happy birthday kuma obapa so no bi obapa ne konte se wo ma yatai nani aba badabada te se aprekesema na no aya shepherd se de odi anwamo yesi afro owusu a anwofedua yesi nyankopon nhirawo pa na yesi ho ofe ubo adwuma na wo san bu ade enti nyankopon be nhirawo sa yesi wodi mfinsha baako o wachim aboabo na o san nesi ni nyankopon nhirawo o nhirawo papa message we efre wusu nimsi nchan ena eba ya das papa we say me dinde obem wo anyinam kotoku kotoku fo mo je anyinam kotoku o say happy new year ekoma adwumayefo e wachma achma boabo Ahenkan fam nyina o say afi wei nyankopon emam asomdwe enkwatenten ene de eka ho na o say omutie ewo pisco
drinking sport. To your information, okay, yate. Yate yasi Pisco drinking sport. One more kase panty. Moi, anope muwo Pisco drinking sport. Me pa chomo no sapo. One mo kotwa apio. Enkonom metia dadwa so. Enkonom kekabi kira wase. Enkonom mihuyanka. Me pa cho num adokodoko nsa. De ade so nkoda num ni bi. Eno de mebo mabaso. Ti Pisco drinking sport. Omu dwomo na so se ewo anyinam kutuku. Okompote mo bia ya akokosra mo na kwaji wani kakra. Nipa nso ye den. Ya das papa se mo tie awie. Ana me de me ka se ni na esi awie mi producer. Eye kachire kwasi bafo achem betenase de hye. Kumasi Asante aka Sir Charles. Adimi ko Facebook live. Ono ana adimi ko Facebook live ana YouTube. Me de nas papa. Me din di kwaku. Anin kusi buadum. Kase bonasi. Misia chia upi. Me maumo. Ne tie